I šta se dešava ljudi, IN Gamer Srbije ovdje i prvo što možete da čujete je da se malo popravimo mikrofon. Dobro, sad ću da mislim. Ali u redu je. Bitna stvar je da sam ja sada kupio Pet noći u Fredovoj 2, više ne piše onda je demo. I nastavljamo sa drugu noć. Evo, možda igramo i treću noć. Vidjet ćemo. Sve zavisi. Ja skoro znam sve fore u ovoj igrici. Ne da se hvalim. I nešto što je mnogo smiješno. Nije, ne. Jesam. Vidi se čika. They even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So whatever. I loved those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. What the fuck? It would cause a system restart or something. Come to think of it, I'm gonna try that on something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models too. One more thing, don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Ovo da sad nisam stvarno primetio. Oči ide ovaj kljun. Da, kljun. Za oni koji ne znaju, čeka je zapravo kokoška, a ne. Evo kako to da ne kažem, a da se ne sramotim, ajde patka i tako. Gdje si? Ne igra. Evo pa moraš li da dođeš onda? Nije valjda, jao. Gledaj kako izgleda. Mogu ići da dođem kod tebe? Brzda. Aaaa, to je bila brzina, to je bila brzina. Tako to si ide. Tako Gunja to radi. Dobro, još se nije pomerio oko mene. 2, 3, 4, 5. Ne znam koliko tačno sekunde ili kako treba to da se spilji sa svetlom, ali znam da treba minimum nekoliko sekundi. Sam nek se udalji od mene, ne gledam. Znači o... Ajde udalji se, udalji se. To si. Zapravo, bio sam upravo u igrice, mnogo stresno. I ku je sad, majke? Dobro, vodno. 1, 2, 3, 4, 5, ajde tako ćemo da ne trošim bateriju puno. Ne znam, ali ja sam odmah uvatio da snimam ovu igricu još od kako je izašla. Očekivao sam je i Bon je mnogo glup. Mama, jesi to ti? Ne. Može jesam. Set. Freddy. Freddy te ne hisnite, ne radi. Može. Koja ti pa sad mi? Kad se čuje ovakav zvuk, evo, ja očekam. Baš. Ne, pa ovaj poveže sad. Čekaj bre, tu je? Nije. Znao sam da neće ovaj kod da me napada.
To je... nema ništa od mnogo. Ne znam, plašim se da ne dođe ovaj sam. Aaaa, koju ja brzinu to imam. Vidite. Jao, došao nice nekog džija. I beže, ja ga boni sve, znate. Ja pa boni. Dva, tri, četiri, pet. Sviđa mi se ovdje što ima ovaj... Svako. Wow, a da, ti si. Ovo nije ništa za sada. Pobjegi. Ovo trenutno nije ništa, samo da vidite kako će to biti u ostalim delovima. Gdje si pa sad ti? Ovaj ček možda ne došao. Ja sam da nije. Raše sam da nije. 3, 4, 5. Znači, najviše u 15 Freddyjevoj ovaj drugi deo mrzim Foxy. Nju ne mogu da se odbranim. Od njega ne mogu da se odbranim. Volte oče. Ja sad pa i Bonnie me oči napadne. Ajde, pretvorim se još ovdje. Pojmo koliko će ovo djelati. Au! Dobro, evo znam. A zašto ovako ne treba? Hoćeš koljači? Nema. Ja za svakog posebno za neku foru. Vežbavam se za sljedeći noć. Treba svima brzina. Pošli se ne. Sad se pitam kako izađe. Jej, žurka. Evo dok je sad ovo ovdje da vam nešto objasnim. Neki kažu da je ovo igrica kao prvi deo, a onaj što je prvi deo kao drugi deo. Ovo je kao... Kako sad objasnimo? Ovo ovdje je kao pizzerija iz 15 Freddyjevo 1, aj tako ćemo da kažemo. To je stara čika. To jest to bi bila nova čika i ovo nova Bonnie. I šta sad? It's me. Ovo... Djavole. Ajde igramo još ovu noć. Kao da je ovo sad kao prošlo vreme, a prvi deo je kao novo. Evo ne znam to kako se da objasni. Sad će da mi nastavljaju ovije. Hello? Think I told you you wouldn't have any problems? Did, Foxy ever repair the hallway? Yes. Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. They tried to remake Foxy, you Pa meni je Chico omiljeno. They thought the first one was too scary. Ja, on nije so valjda they odmah došao. redesigned him to be more kid-friendly and put him in 1, 2, 3, 4, 5. To keep the toddlers entertained, you know. But kids these days just can't keep their hands to themselves. Jeste, drago mi je što imamo beskonačno ovo energiju, ali glupo je zato što imamo ovo našu sve, ovo sve. Baterij. I think the employees refer to him as just the Mangle. Mingle. Oh hey, before I go, I wanted to ease your mind about any I koja je fora rumors s you might njega? have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. Joj, ću ti kažem jedan hello kad te pogodim s ovaj moj, s ovo moje svetlo. Nije valja došljama i mu. Ok, već je jedan sad, fali još 5. Blizu smo. Dobro, to su svi stari. Mangle nisi još malo.
Čekaj. Iju. Uvijek kad se čuje ova muzika, to znači da je neko blizu nas. Wow. Sad mi ne liči uopšte da je... Wow, gdje je ovaj? 3, 4, 5! Ali ova igrica više košta nego prvi deo. Ajde da kažemo ovaj novi deo. What the fuck? Freddy! Jesi go back here! Fuck. What the fuck? 1, 2, 3, 4, 5. Što trošim ja uopšte bateriju za Boga? Dobro. Haha, Bonnie majmun izjede 100 kila sapuna. Sad mi je bolje. Nije bolje. Freddy. Nema tu čišća miča. Tak se valjda ne da. Nema ništa sve. O, to je bilo nabrojeno. Dobro, fakt se sad kao da je aktiv. Ovo je bilo sporo. Ovo je bilo sporo. Au, nije. Sreća. Hvala ti. Čekaj, voliš me, znam ja. Ljudi. Ovo je bilo blizu. A ne, zabravio sam. Jednostavno, obrnio sam se od Bonnie i rekao to. Ali nije to. Okej, znači... Ajde, trebam da... nema ga niko. A znači, neko je ovdje, ne da. Čika bre! Wow. Do sada ovo nisam vidio. Ajde, živi varam još treći. Nervira me što su dodali ovu marionetu. Sad se tako zove marionetu. Jao, Freddy majmune! Moram se ladim. Ja sam živ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Dosta mi je! Hvala vi mnogo, ali ovo mi previše malo pomažete. Jao, Bonnie. Pa nije fair, skidam mi kameru odjem put kad se tu nide bavi. Ovo to bi bilo kad ja pustim kameru. Freddy mi spušta kameru. Okej, znači još 1 minut. 1, 2, 3, 4, 5. Stresno je. Ako vi mislite da je ovo lako, onda skinite demo. Barem demo skinite pa ćete da vidite koliko je ovo stresno zapravo. Ako nešto ne shvatate o ovoj igrici, ja znam sve o ovoj igrici. Pravo da vam kažem. Učavam. Pretvori se, pomni se. Ne znam, brinem se sad. Nemoj da me skecuje.
ko će onda četvrtu i petu noć preživim. Šta je ovo? Ja! A dobro. Ljudi, kreator ove igrice, Scott Cawthon, misli da je Bonnie najstrašniji zato što je imao nekoliko noćne more dok je pravio ovu igricu. To jest dok je pravio nju. A ova vizija sad ne znam, lele čika. Aaaa! Dakle po ovaj. Zlatni Freddy. Pravilno se zove žuti medved, ali fanovi su mu dali ime Zlatni Freddy. It's me, Mario. Ok. I to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj, samo da se uključi. Zajebano je. Znači kupio sam je preko Steama i tako to, ali sad ne mogu. Znači tam. I to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!